ni nama aba ama ai niza atsani mabu ni ro mine kwama sundama sushi suji de soma ji kwanya Anglican khu so jwe de mo ro so do yile Anglican khu so nya khu zu so amya ne kwa naba sa jisu sa mye kulima khu so ngalo Anglican khu so cha mi de ro chonyanya eude England wati ngama wati Henry hi personally ewu tu lo shinga bu I cha mi de chonyanya alingai banya wati Henry hi nani Catholic na se inya jini akhu jwama wati thiru nga bu titu ngwa han sute kote ite jini de ka tha jasu bi le shuda ma ite tipa wati puk liu ti tsili ite gubu alo banya inya Martin Luther khu soka bi halyama de manishi inya manisha ma thngai mi bo kumali ma tsu manisha ma te ngai mi inya madama jwalo kuma wini khu suli ite le shu kama ngalo ihi sma wati manya arogan gwachani Catherine besma ngalo Henry bi Catherine ku chakwa zan chu shi tilekya mangu kulingai mi I zan chu shi nyamanne kwa zamza Mary bema thiruwa disani seta sani nube ajinya shu kuma pudune wati Henry nya ite tsanama bil zapaza thiru nishalo kuma wini inya tipa wati pu Clement shite nube thiru tati lepe tsanama bil tialo kulingai mi ityamate tipa wati pu Clement nya mak alyo benya khu sunne kwa hisma thiru di yudanga nube tati lepe tsamata bema jwalo titungwa hasa tsa khote inya en Pauline besmali mawoza lepe tsamatli yigbu kulisunye en Pauline nya kodini tu kalise zanwalo kumate ipa wati pu Clement shi pajate ite puzu sokwa bitafo wotini kwa june wati Henry hi nya Catholic sote manishi sani inya khu so ishi thematlo England kwa Catholic bute si ama thiliu shi amya iyiko kulisunye ile idu dama Anglican khu so ewu tialama ngalo thumanya Anglican khu so ewu chulama chungalo kulingai mi Anglican khu so nya wati Henry te khu so edurisu khu so de tu su bitli makuru iwanya titu hi ha chu se kote kwa chu zu da mathema yikasane kote khu kwa sa tsu shi jama thopo te po shadola sanye titu ngwa ha shi tsate kote Anglican khu so ewu chulo bitli jitya mangalo Anglican khu so ne kwanya tipada wu zu kwa bi rama khu so te mangalo mada ichinya England kwa Canterbury lope kwa tiama tipada ma Archbishop jiwa de waso mangalo nyinya amangai benya Justin Webby bas mangalo khu so de tu sunya Henry hi de ma bebe Charles Lonely bas mangalo bitli betyalo titu hi ha chu shi kote tu shinga bitli lambat wajiz kwajosane Anglican nya ewu tu lo shinga bitli betyalo nyi Anglican khu sonya sa shethe chu chu pude jamangalo kumali matsu jinenya ajide su gulima jiwangalo bitli jitya mangalo gulingai mi sishethu chu chu pude matsu apu krai pa be matengai mi hi putengai mi thamangai mi jini ne kwa ru yama sishethu pu bitli khoru tyama jobu kumali matsu Catholic bu jamali bitli tipa dhamma tipa bu dikamba ma thiliushi Catholic ko jama myute usami mesu bude gama jobu Anglican khu soba ma dayan chamanya koditi dama bi sishepa pa be ma sisheku temate akhu yanchanga bitli so tyama khu so ngabu kulingai mi Anglican khu kwanya low church bama bi high church bama ni shi jobu low church nya nebe khu so da ti menye wabu kulingai mi high church kwanya Catholic lida khu thili zu shinga banga thamanya Anglican khu so cha mi ngalo